دیساجن دیسا آزادی بلافه به دنگ من اکبر زمین جیهانی رادیویا دنگ گل دنگ برخودانیه نه تاریکی زندانان و نه درابین حسینین گرتیگاهن دکارن قیرین آزادیه یا گرتین آزادیه بربند بکن دنگی برخودانی دنگی آزادیه رادیو دنگی گل برنامه دنگی برخودانی سلاوریز گهدارین هیجا امی هرکینا برنامه خواب و ور پارو بکن پاریزرنج بو هفدیتنا بری برا پور سرلیدان کرن جری و برین اوهاده پاریزر نوردین کوزو تکلداری روشاری برا پو دا آخفی زکی بیهان که لگرتیگاه تیپه فا هجمار دویمین یا ازمیره تیگرتن درباری تجرید لسر ری برا پو دا نویسک نویسیه لوانه او کولانا هنری چالکی دنگ بده آزادی هاتا لدرخستن خزمین گرتیان و کومله آلیکاری و پشتوانی به خزمین گرتی و حکم خاران را یا اگه تو های داره لپیشا گرتیگاه کرکلارا بوجه یا ازمیره چالکی دنگ بده آزادی لدرخستن برای گرتی سیاسی فیصل چیچک محمد چیچک به تلفن و درباره روشا برای خو بشتر ببه فیصل چیچک لگرتیگاه ایدر تیپ سایه تیراگرتن اندام دسته ریوبر تو های در آمده امینه کایا درباره زختن لگرتیگاهان ده آخوه بن پیکرینن لگرتیگاهان سر حده زیده دبن گرتی نخوش عبدالقادر کودای جان خوش دستا و هری داوی تورانوچه مهنه برنامه دنگی برخودانی دست پیدا کرد بله پاریزران جبو هفدیتنا بری بر آپو رسریدان کربون جری بر آپو افتلوسی مهن تو آگاهی نای گرتن جی پاریزران بیروی حقوق یاسد سال ابراهیم بیلمز جنگیز یورکلی امران امکچی و سوزان آکیپا جبو هفدیتین سریل دوسر دوزگریا کوماریا بورسایه و مدیریتا گرتیگاه امرالیه دان ده همان دمیده پاریزران جبو هفدیتین بگرتیان دن ال امرالیه ده تیر را گرتن وکه عمر خیری کونار حاملی یلدرم و ویسی اکتاش سریل دوزگریه دان لسر دوزگریه دان و مدیریتا گرتیگه دان پرانیا سرلیدانان جبو هفدیتنان حتی مها بی برسومان هفدیتن هر شش ماهان جاره که جیلا دادگاه انفاظی بورسایی و به حجتا جزای دیسپلینی و تی آستان کرن به بریارا داویره دناوا 8 سالان ده هر یکیم 13 چاران جبو 6 ماهان جزای هفدیتنی به پاریزران را هاتیه داین بله درزه ده درباره تجرید ده نرخاندنین ریخستن کومله او هاده هیه به هفره گهداری بکن جری وبرن او هده پاریزر نوردین کوزو تکلداری روشاری برآپو دا خفی کوزو بوام گوتنان دست پیکر دماج بو آواکرنا پرگالکی قانون تینا آماده کرن نجبو کسکی به تایبت تینا آماده کرن لدماکو مجار دبه برز او جلان دولت اوروپی جی قانون حقوقی انگردونی جیش بیردکن لامرالی جی حقوق نینه سپاندنین هوانه هنه ده حقوقا نونتوایی ده برسوکه کریارین لامرالی نینه دوید تو کس جبو سیستما امرالیه پیوا حقوقی بکار نینه کوزو دست نشان کرکو پرگارا امرالیه باوه اکی پر جدا تیم شاندن و بالک شاندل سروان خالان تنه گوتنا تجرید جبو روشل امرالیه بی پیناسه کرن کم دمینه برز او جلان 25 سالان ده ده چاله اکی ده تی گرتن پاریزر نوردین کوزو بالک شاندل سر بدنگی سازی نونتوایی جی او وها اخفتن خود دوم کرد دوسیه اینکو 10 سالن لبنده دادگاه مافی مروان یا اوروپایی نه توز گرتنه
10 سالن دادگاه مافی مروانیا اوروپای ریگزین خکو وان دیار کرنه بن پیدکن تکیلداری بجاره بریاره کمیته وزیران یا کنسیه اوروپای جی کنسیه جاردی جی ترکیه خواستکو هفدیرن پیویست ورنگرتن لی تی پلانسازیه نقشه ری دستشار نکریه پاریزر کوزو گوت کو کمیته خواست جبو مافی هیویه گوهرتن بینه کرن وها بداوی کرد دوی کمیته زوری لی ترکیه بکه راکرنا تجرید و آزادی بریز و جلان تی واتای چارەسەریە هەموو پرسگریکان به تایبەتی تی واتای دموکراسیا لی ترکیه. بله زکی بیهان ده سال 1979 ده جدایک بویه ججول مرگیه ابوریناسی قداندیه ده زانینگه هیده ده سال 1998 ده جبر سدمین سیاسی هاتا گرتن دیگه لک روزنامه و کوواران ده نویس و گوتارن وی هاتنه وشاندن حتی ها 4 پرتیکین وی هاتنه چاپ کرن پارادیگمای دموکراتیک اکولوژیک و زاین ده آزاد وشانین بلگه 2011 سوسیالیزم دموکراتیک وشانین بلگه 2015 نتوای دموکراتیک وشانین بلگه 2016 بلنبونا بربه سفری و وشانا آرام 2018 و بیان ها لگرتیگه ها تیپه یا هجمارا دویمین یا ازمیریتی را گرتن نهاجی دربار زکی بیان ده که بخوا نویسه که شاندی امی نویسه که دربار تجرید لسر ریبار آپو که چاوان رخان دیه آنی زمان به پینوس خواه نویسان دیه امی به هفره گهداری بکن ام حسکرین و ریزا خواه پیشکشی هر کسی دکن و حساسیت آویا جبو چاره سرکرنا پرزگریکه که جواکی یا وکه تجریتا دبن رژیما سیاسی زوردار ده که ولاد و گوهراندیه گرتیگه که مزن سلاو دکن از دزانم هون جینا آزادن ما نوسایه ایرو هر کسی که نه آلیگری حکومته به دبه که هر کلیه بکه و گرتیگهی هوالکی جوان ایکو بریا سالان حتی بو گرتن پشتی بدهان هوالان به هفره دروشمه قیریان گوت از لور آزاد ترم گرمن لدر و اف دروشمه بگوتنا از به هاتما گرتن از مرق دکم کو تیگه ها تجریت دهش مروین لدر و ده تیگه هشتنک چاوا چه دکه دماکو جمن هات خواستن از دربار تجریت ده تشتک بنویسم یکم تشتاهات بیرامن او بو ما از دکارم چه بیجم نجبر تشتك از بیجم تنیه برواجی او قص پرتشت و انجام نوی نویران کر هنه لیمروف نزانه کی جانه چاوا شیرو و بکه و گومانا تشتین کو بین گوتن ده چه قصورم فهم کرنجی جمجی مروف در ناکوه جبر تجرید و پیکانین تجرید دما بکوراهی ورن رخاندن او قاز دجمروانه یکو لدر وی تیگهشتن و تجربه امروان دمینه جبر وی اف قد نهسانه کو بفهم کرن جبرویه از وصا هیز دکم وکی از ج پنجره دور بانگی ودکم تجرید راستیا خود تیواتیا به پنجره بونی ده تجرید ده همی پنجره لهندر دنیرن اف جوره کی تخریب کرنا خو بخویه اشکنجه که غداره لهر در امروف لی بنیره به زوره تنه خو ببینه خو ببیزه و خو هیز بکه مروف وصا هیز دکه کو ده آفگره ده تیگرتن و بر ببنی و تیکیشان هور هور دبه ده هرکه نواخوه و بسر خود ده حله اری پنجره تجریته کو لدر و دنیرن تننه لی مروفین لبر خود دن ده دیوارین تجریته ده کنیم بچوک چه دکن هون دزانن ده ما مروف روی خود ده بر کنک بچوک و لی دنیره او کن مزن دبه و دبه پنجره جبر وی از هول بدم چند پنجره آن وکم تاکو هون هندور تجریته ببینم از دزانم جروناهیا در و دیتنا تاریا هندور زحمته لی اگر مروف جنیزیکتر لپنجره آن بنیره بلکی بچک جیبه پنجره یکی تجرید ایزولا کرنا فیزیکی مروف آدناو برا 4 دیواران ده بگشتی دوی چارچوبه دتی آنالیز کرن، رخنه کرن و هر وکی دن. لیبل افتنه آلیه بویریا تجریدیه. مکان میماری قادا پیک آنینا تجریدیه. نه تجرید بخواه. تجرید راستیه ده نه پراتیکه که
ku mirov tenê di nav çar dîwaran de dihêle. Armanca tecrîtê ew e ku hişê mirov di bedena xwe de hebs bike. Tiştê wêranker, tiştê tehrîbkar ev e. Armanca îzolekirina fîzîkî, kontrol û şopandina teknolojîk ya pergala girtîgehê ev e. Di tecrîdê re hemû bal, hesasiyet, fikar û tirsên girtiyan berbixwe û bedena xwe ve diçe. Dema ku girtî dikeve vê xefkê, dest bi kolandina xwe dike û xwe bi xwe dixwe. Tecrîd polîtîkayek e ku mirov xwe bi destên xwe ber bi tinêkirnê ve kaş dike. Çi fîzîkî, çi îdeolojîk, çi polîtîk, çi manewî, lê teqes wêran bû. Pencereya di duyan. Jiyên herî tarî heta bi hemû halên şêlû armanca tecrîtê yek e. Rûxandina mirov di aliyê derûnî, hestiyarî û rewşenbîriyê de. Bêguman di şert û mercên tecrîtê de ku mirov bi tenê an bi yek du kesên cuda re bimîne ferq dike. Ji bilî dengê xwe bihîstina dengekî din rihet e. Lê mirovên ku di nava şert û mercên îzolasyonê de bi hev re dimînin, bi demê re hêdî hêdî zindî bûn û cihêtiya xwe ya ji bo hev winda dikin. Bi hevrebûna domdar ya di cihekî çend metre de dibe sedem, mirov bi demê re her tevger û refleksa hev ji ber bikin. û yên ku bi hev re dimînin, heta radeya ku cudahiyên xwe ji bo hev winda dikin, dibin beşek ji pergala tecrîtê. Tecrîta yek kesî ve diguhere tecrîta sê kesî. û carnan tecrîta ji bo sê kesî hîn dijwartir dibe. Pencereya sisiyan. Tecrît îmhayeke sîstematîk e ku tê de mirov hem bi mirovatî û hem jî bê mirovatî têne cezakirin. Tecrîta yek kesî mirovan bi tenêtiyê ceza dike. Hûn bi dilşewat dixwazin dengek cuda bibihîzin. Li aliyê din di tecrîta sê pênc kesî de hûn bi mirovan têne cezakirin. Nizanim ka hûn dikarin fêm bikin ka ew çi ezabek xedar e. Ku tenêtiyeke bi salan e, lê dîsa jî hûn nikarin yek kêliyê xwe bi xwe bimînin. Ez behsa rewşên mînavan dikim. Gava ku hûn acizin, lê nekarin bimeşin û herin. Dema ku hûn nerihet dibin, lê nekarin biçin odeyekê û derî li pişt xwe bigirin. Gava ku hûn jê êşê diperpitin, lê nekarin quncikek bi aram bibînin û bêhna xwe vedin. Pencereya çaran. Di tecrîtê de jiyan dubarekirinek bêdawî ye. Her roj wek her rojên din e. Bifikirin ku 10-20 sal, 30 sal hûn di heman rojê de dijîn. Hûn hîz dikin ku hûn di wextê de daleqan dîmane. Hûn hîz dikin ku têgihiştina we ya demê ji holê hatiye rakirin. Ceribandineke biçûk a civakî. Jiyekî ku salekê leşkerî kiriye an jî li zanîngehê xwendiye, bîranînên wan bipirsin. Ew ê ji we re dûr û dirêj qal bikin. û jiyekî ku 20 sale di girtîgehê de maye bipirsin. Ew ê ji qalkirinê bêhtir bêdeng bimîne. Ji ber ku 20 sale heman rojê ceribandiye. Pencereya pêncan. Jiyanek tenê li ser dubarekirina bêdawî dibe sedem ku bi demê re çalakiya ramanê êdîcihê xwe dide adet û elemandinan. Jiyana her dem di heman rojê de jinû ve fikrandinê bêfeyde dike. Adet û elemandin jî ji hezkirinê tên. Lê hij carekê fikirî û mîsoger kir ku dê çi û çawa bibe. Êdî ew dubarekirina bê sînor e. Di tecrîdê de adet û elemandin heya radeyekê jiyanê ew qas mekanîze dikin ku mirov bi gelemperî bêyî ku bifikre wê dike. Carnan pirsek dikeve aqilê mirov. Ez mereq dikim, gelo min ev tişt kir. Tu li xwe dizivirî û dibînî ku te kiriye. Bêyî bifikirî. Mirovên di girtîgehê de pir difikirin xuya dikin. Lêbelê di rastiyê de ev bi gelemperî ne ramanek analîtîk e. Ev di rewşek piçek melankolîk de çûn hatina di nav parçeyên perçebûyî de ye. Min gotibû, tecrîd hişê mirov di laşê wî de hebs dike. Tora ku hiştê de girtiye jî adet û elemandin e.
Pencereya şeşan Duvarê pratikên takekesî de mirov li ser tecrîtê bifikire, xapandine. Tecrît pergalek e, komek pêkanînan e. Pratikên takekesî jî di vê çarçûveyê de wateya xwe dibînin. Ji ber vê têgihiştina girtiyan a li ser pratikan û têgihiştina yekî ji derve dinêre dibe ku newek hev be. Bi piranî jî newek hebe. Bû nimûne hêjmartin rojê du caran e. Her roj têne hêjmartin. Girtî têne hêjmartin. Ger hûn ji dewletê bipirsin dê bêjin ji ber ewlehiyê divê ez bijmêrim. Ger hûn ji kesên li derve bipirsin ew ê bibêjin ev tê fêmkirin, zirarê nade. Dê têgihiştina girtiyan de ji martin ew e ku rojê du caran tê bîrawî ku ew saxlem e. Hişyariya wî ya tuneyî zindî dihêle. Niha em bifikirin. Têgihiştina kesê li derve ya vê pêkanînê nêzîkî dewletê ye yan nêzîkî kesê di tecrîtê de ye. Her wiha ez dixwazim bînim ber çavê we ku hêjmartinek fîzîkî çi qas bi ewlehiyê vegirê daye. Da ku diyar bike ka girtiyên ku 24 saetên rojê dibin çavdêrî û şopandina her cûre amûrên teknolojîk de ne. Pencereya heftan Tecrît psikolojiya gardiyanan jî xirab dike. Nemimkün e ku faîlên kiryarên dij mirovan e normal bimînin. Mirov gav bi gav dibin cerdevan. Pergal jî vê dizane. Ji ber vê gardiyanên ku bi parêzer û malbatan re mijûl dibin û gardiyanên li hundir bi girtiyan re mijûl dibin bi gelemperî ji hev cuda ne. Rûyekî girtîgehê heye ku li hundir dinêre, rûyek jî yê li derve dinêre. Ev pencere ne ew pencere ne ku ronahiyetînin. Ew pencere ne ku tariyetînin derve. Ji ber vê dibe ku ev qas tiştên min behs kir we tengezar bike. Halbûkî min nû dest pê kiribû. Lê ez ê li vir temam bikim. Di dawiyê de dixwazim çend tiştan li ser aliyê din ê meselê bêjim. Erê tecrît reş û tariye. Ew mirovan bi torên bêhêjmar dorpêç dikin. Hişmendiyek tinebûna bêdawî hêdî hêdî hiş, hest û her wekî din dorpêç dike. Lê li gel van hemûyan jî berxwedan pêkan e. Lê dijî tecrîtê berxwedan zehmet e. Divê hûn ronahiya di tariyê de bigirin û mezin bikin. Girtiyên siyasî vê bi dest dixin. Berxwedan pir alî ye. Mînak ji bo girtiyekî ku 10 an 20 salin di tecrîtê de ye, li ser mijareke siyasiya rojanê gotarek çapkirî binivîsîne, lê dijî tecrîtê karekî mezin e. Helbet naveroka ronakbîriyê ya gotarê giring e. Lê ya giringtir û biqîmettir ew e ku tevî ku bi salan îzole bûye jî ji rojeva têkuşîna gel derneketiye û dikare behsa siyaseta heyî bike. Ev mînakeke ku nîşan dide ev tecrît bi vîna mirov dikare were derbaskirin. Girtiyên siyasî çi di girtîgehê de çi jî di tecrîtê de bin girdeyên siyasiyên têkoşerin. Ji ber şert û mercên girtîgehê yan jî tecrîdê ji pozisyona girdeya siyasî ya ku tê dikoşe ber bi pozisyona mexdûriyetê ve çûyîn jî rewşek e. Ji bo girtiyê siyasî xala ku rûxandin dest pê dike ev xal e. Ev xefik e. Mixabin hinek ji me hene ku dikevin vê xefkî. Dema girtiyên siyasî ji nasnameya xwe ya siyasî û têkuşîna xwe tên îzolekirin ya ku dimîne mirovahiya mexdûr e. Armanca rejîma tecrîdê ev e. Guhertina girtîgeh û pergala tecrîdê bi guhertina sîstema siyasî pêkan e. Ev têkuşîneke demdirêj e. Ji ber vê jî dem dixwaze. Ev tê wê wateyê ku tecrîd dê di demeke nêz de neyê rakirin. Wê çaxê em dikarin li ser jiyan û berxwedana girtiyên siyasî yên di girtîgehê de tişt nabifikirin. Divê neyê ji bîr kirin kesê di tecrîdê de herî zêde hewceyê mirovan e. û mijar ne mijara piştgiriya maddî ye. Çend nimûneyên biçûk yan jî pêşniyar. Yên ku tecrîda li girtîgehê bi rengekî pir giran dijîn, girtiyên siyasî ne ku cezayên giran yê muebbetê li wan hatiye birîn. Li girtîgeha ku ez tê de me neh kes, li sê girtîgehên kampusa me
بگشتی در دورا 20 کس هنه. گر هر یک جه پارێزەرên وڵات پارێز شۆرەژگەر و دەموکرات جوان هەواڵان موەکیلێ خۆ بگرە و tenê di nava sê mehan de yek saetekê hevdîtinek pêk bîne dikare bêhnekê bidevan hevalan. Dîsa ger her yek ji kesên hestiyar ku ne parêzerin û nikarin bên hevdîtinê bi yek jivan hevalan re bibin hevalê nameyê û her çend mehan carekê du pirtûk jiwan re bişînin dê ji bo van hevalan bêhnek xweş be. Ma têkiliyên wiha ew qas dijwarin. Teqdîr ya we ye, min pêşniyar kir. Divê ku em tecrîdê ji rewşa we ya herî tarî bigirin û ji wir dest bi têkuşînê bikin. Em wê derê ji bîr nekin. Dibe ku tecrîd sar be. Lê rihê berxwedanê germ e. Bi hezkirin û rêzdarî. Bi germahiya berxwedêran we hemûyan silav dikim. Zekî Bayhan. بەلێگوداری هێژا ئەم دخوازن وەکە ئەنۆنسێکی بکەن وەکە ئاگاداری ji bo hevalê me ji bo guhdarê me yê li zindanan dimînin bi taybetî prodüksiyon art heyî li Almanya ji me de xwaz kiriye ku guhdarê me yên nivîsên we yê weke meqale be bîranîn be helbest bin bîranînin derbarê şehîdan bin nivîsan dibin ji me re bişînin da ku em bi awayekî taybet li ser rawestin bidîmen nava prodüksiyonê de berhemekî wisa derxin holê ku ev bîranîna nawin da nebin bi hêvî me guhdarî me dîsa li vê agadariyê guhdarî bikin xwe bigihîn me biriya nivîs û helbest her wiha bîranînên xwe ji me re bişînin em careke din dubare dikin prodüksiyona art li Almanyayê da xwaz kiriye hemû guhdarê me yên girtiyan bi nivîsên xwe bi bîranînên xwe helbestên xwe ji me re bişînin da ku li ser wê bi taybetî rawestin berhemekî baş ku ev berhemana ticarî winda nebin ji dîrokê re bimînin li ser xewatekî bi vî rengî dixebitin bi hêvî me hevalê me guhdarên me yê li zindanan vê agadariyê bihîsti bin û bi me re vê berhemên xwe van berhemên xwe parve bikin. Belê ev bû dirêzê de jî em ê bernameya xwe berdewam bikin li wanê li kolana hunerê çalakiya deng bide azadiyê hate li derxistin. Komeleya piştîvanî û alîkariya malbatên girtiyan li Wanê di derbarê pergala qirkirin û îşkenceyê ya li Îmraliyê de li kolana hunerê çalakiya deng bide azadiyê pêk anî. Hunerê DDP tevgera jinên azad mebiya der Dempartî Komeleya Çand û Huneriya Ziman arsîsa hevşaredar û gelek kes tevlî çalakiyê bûn. Rêveberê Tuhayê derê Emîn Şeker daxuyanî xwend. Şeker dazanîn ku li Tirkiye li girtîgehan heqûq têne binpêkirin û got. Polîtikayên zext çewsandin û binpêkirinê li hemû girtîgehan ketiye miryetê bi taybetî li ser girtiyên siyasî zext têne meşandin. Li girtîgehan polîtikayên tecrîd çewsandin zextan pêktên. Ev êrîş û zext jî bingeha xwe ji zindana Îmraliyê digirin. Ji ber ku ev 44 mehên agahî ji birêz û celan û girtiyên din nayê girtin. Hemû serlêdan bê bersiv hatine heştin an jî bi hinceta cezayên disiplînê hatine redkirin. An bang li hemû saziyên navnetewayî CPT netewên yekbûyî Konseya Awropa rêxistinên mafê mirovan dikin ku bila peywira xwe bînin cih, bila demildest dawî li pergala qirkirin û îşkenceyê ya li Îmraliyê bînin. Çalakî bi çalakiya rûniştinê ya 5 deqeyan bi dawî bû. Belê xizmên girtiyan û komeleya alîkarî û piştvaniyê bi xizmên girtî û hikûmxaran re ege Tuhayê derê li pêşiya girtîgeha Kirkxela Buceya İzmîrê çalakiya deng bide azadiyê li derxist. Belê beşdaran pêşmalkên ji tecrîdê re na li xwe kirin û pankarta ku ji bo edaletê em tecrîdê bişkînin û ji bo aştiyeke civakî deng bide azadiyê hilgirtin. Xizmên girtiya û komeleya alîkarî û piştîvaniya bi xizmên girtî û hikûmxaran re ya êge Tuha derê li pêşiya girtîgeha Qirklara Abucaya İzmîrê çalakiya deng bide azadiyê li derxistin. Di çalakiyê de gelek caran du rûşmên bijî berxwedana zindanan û na ji tecrîdê re ji girtiyan re azadî hatin berskirin.
اکتیویستین تفگرا جنین آزاد تجا دایکین آشتیه ریخستنین باجر و نافچیان این دم پارتیه DPP آنیا کادر داد و گلک خصمین گرتیا تبلیبون هفسروکا دم پارتیا ازمیره وزن قرا بلو دچالکی دا آخوی او گود سپانین تجریت یند ایمرالی بلا به همو گرتیگهان بونه و اف نروشکی راستاتنیا قرا بلوت و هادومان گرتیگهن به تیپین یه او سه گرتیگهن اولکاریا بلند لسر پسیکولوژی و بدن امرووا ری لبر تقریباتین مزن ودکن گرتی و حکوم خاران جدر و ایزولا دکن و بوه که رجی دخوازن وان بتنه بهیلن اراده وان تونه بکن و باوه کی بدنگ وان جهیلا روحی و فیزیکی و تونه بکن دسری ده امرالی دوی ددمه که هری نزده اف سپانین در حقوقی لطواهیا گرتیگهان بین را کرن و دوی مجاره ده اقتدار هشار دکن تجرید سوچه لدجی مروواهیه بلا تجریدا لطواهیا گرتیگهان بین را کرن جگرتین سیاسی را آزادی چالکی به برس کرنا دورشمیان بدایی بو لیمیر دینه جی خزمین گرتیان و دایکین آشتیه داخویانیدان ده داخویانیا کو گل کسل آمده بونده لسر ناوی خزمین گرتیان فتحا تکین آخوی تکین بانکارا کرنا تجریده کر و دیار کر کو دستلات لهمبری داخوازین وان انجبورا کرنا تجریده ده بیدنگی ده اصرار دکه امی وی بانگی هر تم دوباره بکن داوی لوی تجریده بینن حتی کو هن تجریده به داوی نکن دوار مافی مرووا آبوری و سیاسی ده تشتکوی باش نبی تاکین بال کشان سر پاش خستنا بردانا ویسی آختاش ایکو بره بره گلی کرد عبدالله او جلان را لگرتیگاه امرالی گرتیه او وها بردوام کر حتی کو هند شرط اصرار بکن وی تشتک نچه سیری ام جور بانک دکن زاروک و حوالی ما سر بس بردن چما هون انفاظا وان دشوتینن هون جبو چه دانوستاندن دکن ویسی آختاش شاهدیات چکر دمی دست داوی لوی تجریده بینن بلا برز عبدالله اوجلان دزوترین دمی ده آزاد ببی مافی هیوی ناس بکن وکی گلی کرد ام ویگی قبول ناکن حتی کو اف تجریده بدومه امی لوربن امی داوی لوی تجریده بینن دایکا گرتی دلیلا تکین گربت تکین جی بر تک نشانی بردوام کرنا تجریده لسر عبدالله اوجلان دا و بال کشان سر روشا کریخوا پیشتی دا خویانیان چالکی رونشنی پیکات بله گرتی سیاسی فیصل چیچک ده سال 2016 دهاته گرتن جزای معبد لیهاته برین دو 4 سالن داوی ده لگرتیگاه تیپسه یا ایدری ده حجره کسی دهاتیه گرتن هری داوی جه گراوه برچیبونه یا مرین درکت بله جی درباره مجاری ده روشا برای خواه محمد چیچک نهال سرخطه تلفونی آمده برز محمد چیچک هم بخیر هاتن وشان آمدن باش دم باش سرسرا سرشاوه اواله جا روش باش وره ام گلک سپاس دکن گلک سپاس دکن نها هون زانن بخوا لگلک دورین یعنی زندانان لگلک گرتیگاهان تجریده که گرانکری هیه ده شخص ریبری گلی کرد عبدالله اوجلان ده توایی گرتیگاهان تجریده که گران هیه و یک جوانجی برای و ده گرتیگاه ده برز فیصل چیچک لسر ویم جاری لسر تجریده هون چید بیجین روشا برای ونها چاوایی فرمو سری ده سلاوی خواه جوار دنگی رادیو گل رده بیجم سلاو ریزی بووری سپاس دکم گشی حواله گرتیگاه هارده بیجم دایی کرده بیجم کرده به اونورلی شرف رده بیجم که حواله جاده گرتیگاه اقدره ده پرسگره که پر هبون جبر تجرید حواله کدور دنجی باسقی و آجوتنی قرش دیتن بله برای من جبروی هاوی کت چالکیا برچیبونا مرنی بله قاسی 15-16 رویا تیده ما بله براستی گلک سقنتی کشاندن میجی کشاند وانجی کشاند ام دوازن وان پرسگریکا رابن تجرید رابه ام گشی وی هاوی دوازن باشه برز محمد چیچکنها به تایبتی به درباری وان معامله خراب نیسکاتین خراب لگرتیان تیکیرن و به پاریزه را هدیتن کر نکرم درباری ویده جود پرسن گلو چه هولدان هاتن نکرن فرمو
هلدان وان د görüşade soleni gewan derdixistin sıkıntı بله بلکه وش برسامه جا افوقات را یعنی هم بو افوقات را هفدیتن و کریه وش بو وان معاملین خراب هم بو افوقات را و هفلدان کریه از وید بجم یعنی هم بو را خفین مهلدان کر اوقات مجی بشخصی چون اوقات پارتی جدی چون وکیل اغدر آغریه چون بله پر مجول بون وان پرسگریکا خبردان هنکی طالبه وان هنک هاتنجی هنک ناتنجی دبروی هاوی ده قاسی 15-16 رویا ده چالکیه برچیبونی ده ما بله تنه برای من ده آبرچیبونی ده ما بو یعنی طالبه وان برای نهاتنجی بله وی دمیجی ما به او خطر خبر ده یعنی هینجی ور دوام دکه باشش بو شاندن نخوشخانه نیزکاتین شاندن نخوشخانه یا رویران یا لیگرینا تازی او تشتیولو نای فرس کرن سروان او تشتیولو چه نبون نه بله باشه درباره آگاهیش در وگرتن روزنامه گاسته وک کووار یعنی ام بیژن تشتیوسا وک رادیو تلویزیون تشتیوسا قدغین سروان هنن تنن تو آگاهی جمته هی تنن ولا مسری لیدا مجل توی دریرجی مگود دوی هاوی ده تشتکی چه نبو مدخواست چه به ام جرنا به تلفن مجول دبن خبر دادم به ابره اوجی ده پرسن دوی آگاهی ده تشتی آواش بونا مهاتن یاز کرنیان دان تلویزیونا ده پرسن یعنی اوجی ده پرسن اما تشکی واره چه نبو باشه وشان رادیوی اما گهداریت کن گهداری نکن تخوازم وی بپرسن گلو امکان هی رادیو گهداری بکن جغینی وان تشتی گوتی نه بله بله حتی ها قدغه کی وسا هي باشه ام بين سر چالکین لدرون ها مال کوملین سازین گرتیان ها لگلک دوران لازمیر لمرسینه لمردینه لوانه لامده چالکی لدردخن هون وا چالکی اچواد بین ترید کی تریناکی والله حواله جا چالکی تریناکه ام بپرایی ام به وان که ماسیا دکشینن بله گرکی هایا مگشا جوان انسان ده زندانا ده برای من آنا لأغدر سیتی پی تک هجره ده بله ستانی اش برای خوره جبونا ایتانی نابجم جگشی حوالی وکاوی کدوی وان زندانا ده نده گرکی انسان می دروا گل می دروا شیار بش وان هوا ده وانش بیر نکن بله نیازق او بخواجی ده بیجن هر حالده ام هاتنش بیر کرن ام ویاد غازن یعنی وان چالکیا تعقیب بکن گله ما های وان جوان هبه وان انسان منه برای منه خشک منه گرک زون نیش بیر کرن جبونا وان دستی کی چت دنگ بده ام واند غازن یعنی با شهری داوی ام تخوازن ویجی من یعنی اگر جبو همو کسی کن حال مگهداری دکن کسی بشداری چالکیان دبن بانگاته نریناته جبوان گوتناته داوی جبوان چیه فرمو والله سلاوی خوش وارد بیجم اول جاس گوتنا منا سونین اوید بیجم ام قیمت ها دو زانه بن بله وان حواله زندان دنه اماش بیر نکن مالباته کو ازیت دکشینن مالباته کو سقنتی دکشینن بله برا های وان جوان هبه گلک انسان ما سقنتیه دکشینن ایکو نکارن هرن زندانا ایکو امکان وان تننه ایکو حق ریا وان تننه برا انکی های وان جوان هبه یعنی زیاد بشم بله باشه اگر تشتکی داوی نبیجی ام گلک سپاس دکن جبو باشداریات بریز محمد چیچک خوش جوارجی سرکفتن غازم سلاو رئیس جوارد بیجم جبر هنکی ورا قربالغه هنکی تشتا بلکه کماسی بیجن قصور ننرن بله تشنابه ببینید خوشیه ده گلک سپاس ببینید خوشیه ده دم باش او سرکفتن جوارد دم باش سرسرا سرچاوا اندام دسری وبرا تو هایدرا آمدی امینه کایا درباری زختن لگرتیگاهان ده نرخاندنک دکیمی به هفره گهداری بکن
مرنا مروفان لگرتیگاهان بکری کسی کی نایه اندام دسته ریوبر آتوهای فدا آمده امینه کیا گوت کو دستلاتداری AKP MHP گرتیان سیاسی به مرینی را رو دهیله او گوت اشکنجه که گران لسر گرتیان هیه لگرتیان سیاسی تاوی کو مرجی وانجی گرانن سری ناتاوینن امینه کیا شهادت عبدالقادر کودای ببیر آنی او گوت بریان ها گلک جران سرلیدان هاتیه کرن لی نه هاتیه بردان ده انجام ده جان خوش دستا او یک کشتنه نمرنک خوزاییه او ده سلاتداری گرتین عدلی این سوجین دست آویتنه کشتن او دزیه دکن و 26 جارانجی سوج کرنه برددن لی گرتین سیاسی نخوش و ایکو جزاین وان تمام بونه برنادن امینه کیا وها دوام کر تجرید برنگه کی گرانکری تی دوام کرن وكدايكو فدراسيون كوملا ام چون انقره مهفديتن كره ام چون مجلس و حطنها برسف جداخواز و بانگامره نهاتيه داين لگرتيگاهان کسی نخوش هنه کو نکارن بتنه سری خواه پیدیوین خوین روژانه بیننجی هنه سیستم یک زلامی مرنیل وان فرز دکه مرنا مروان لگرتیگاهان بکیری کسی نایه دوی دستلاتداری گرتین نخوش او ای تمندریج برده ام ناوخوازن کش گرتیگاهان جنازه درکوین امینه کیا دداویه ده گوت گرتین سیاسی تعویز جسک نخواه نادن سری ناتاوینن دوی ام جی همان سکنه لدر و جی نشان بدن او خودی لوان درکوین زیده بونا تفریبونا لچالکین ما و ببه برسوکل همبری پولیتیکاین سیستمی یا لگرتیگاهان بله گودان رجیم برنامه خود دوام دکن درزه دجی روشا بمپیکرنا مافان زختن لگرتیگهین سرحده پرزیده دبن روش بروش معامله خراب نیسکاتین خراب لگرتیان تیکرن املوی دوسیای گهداری بکن فرمو کوملای مافی مروان ایها دوانه چو سردانا گرتیگیهن لحریم سرحده و تیکلداری بین پیکرنین مافان راپورک آماده کر در راپوری دتی گوتن کو بین پیکرنین مافان لگرتیگاهن دوام دکن گرتیه که لگرتیگاه ایداری تیپ اسایه لدیجی کریارن قریج این دروی مرواتیه دیگه تباخه ده دست بگرا و برچبونه کر پشتی هفدیتنان دمها ایلونی ده چالکیه خو بداوی کر در راپوری دتی گوتن کو د مالی گرینان ده گرتی بچوک تینه خستن اداره گهناد دا خوازن گرتیه گرتیه که کج صدی نوت فونکسیونین بدناوی کار ناکن نکاره به تناسری خواه پیدیوین خواه پیک بینه راپوری نادنه او نای بردان در راپوری ده تی گوتن که لگرتیگه ها دومولو هجمارا دویمین لعودای یک کسی ده سی کس تینه گرتن قاوشتانگه او لگرین تازی لگرتیان تی فرس کرن گرتیه که کج پشتا خو و برینداره نای تداوی کرن او ناشین نخوشخانه گرتیه بناوی سا آجی دستی شاکر کو او نخوشه او هر تم جسر هشی خو و دچه نخوشی آویجی نهاتیه تشخیص کرن دکتن او درکتن قاوشه ده لدی جیوان نیزکاتیم بچوک خستنه تین رابر کرن و لوان تین فرس کرن کو پیلاوین خو درخینن گرتیه کو سانن خو تمام کرن جی نایم بردان پرتوک و کوواران نادنوان لگوری راپور لگرتیگه پانوسیتی پلایه گرتیه که کو پردای گوهی وی تقیه هیه و ناشین نخوشخانه گرتیان گوت پرزگری کوان یا آوا و خوارنه هیه و جموسلغ آوا پاقج نایه جسدما کو گرتیه که به تلفن 10 دقیقه آخویه 340 تاله جد خوازن جبر ویه که گرتی نکارن به مالبات خوار بریا تلفن هفدیتنان بکن لگرتیگه هوانه تیپ فایجی گرتیان گوت کو نخوشنگران هنه وان درنگ دبن نخوشخانه درمانین وانجی ددما خود نادنوان بله گرتی نخوش عبدالقادر کودای جانخوش دستا عبدالقادر کودای د سال 2014 ده لنافچه قوسری امردین هاتا گرتن لدادگاه امردین هاتا دارزاندن و جزای مؤبد گران لی هاتا برین کودای نخوش السی بو و جبر نخوشی خوشی فلج بو و نکاری بو را بسرخوه پاریزر و مالباتاوی گلگجاران جبو ور بردان سری لسازین دولت دان لبلی همو سر ریدانین وان به انجام مان و کودای نهاتا بردان برای کودای صالح کودای دازانین کو ایرو آنگو دانس به دو برای وی لگرتیگاه تیپه رای یا استانبول لمتریس شهید کتی و جبو جنازه بینن او چون استانبوله تی پایین کو جنازه کودای لنافچه مردین لقوسری ورو شرطن
açlık, susuzluk, bir dakika, uykusuzluk, tüm üzerimizden uygulanıyor. Bundan dolayı adım atacak halde kalmıyoruz. Zindana Diyarbakır emmi bişkinin Van Gırtiyan emmi delinin Zindana Diyarbakır emmi bişkinin Van Gırtiyan emmi delinin Van Gırtiyan emmi delinin Van Gırtiyan emmi delinin بله هری داوی تور نوچین میان نوچین درباره گرتی و گرتیگانین وی هفته ما جوره برهف کرنه به هف رجی لی گهداری بکن. قایمقام نفچه دیریک آمیردین محمد فاتح صافی ترک ده سال 2016 ده وکه قیوم تعیینی شهرداری دیریک هاتو بو کرن. قایمقام ده ده مجدار 2016 ده انجام تقاندن بومبای المقامی وی هاتو بو کشتن. شریف مسعود اغلوجی وکه سوجدار هات دیتن و جدوزا کشتنا قایمقام هات درزاندن و جزا کرن. مسعود اغلو لدیجی بریارا دادگه لی او جزا کرن نرازیبون نشان دا و لسیامین دادگه جزای گرانی امیردین سرلیدانا درزاندن جنو وکر. دادگه سرلیدانا مسعود اغلو رد کرد. مسعود اغلوجی جبر وی یکی جی لگرتیگاه سنجانی هجمارا دویمین بداخوازا درزاندن عادلانه دست بگره و برچیبونه کرد. مسعود اغلو بری مالبات خواه را گهاند کو حتی داخوازا وی قبول نکرن اوی چالکی خواه بدومینه. بریا دمکی مالباتا جیهان دمر پیلاوه که مقاوه شاندن زندانی لیره و بریا زندانی بن هنجتین پوچ و والا پیلاو دست سر کرد. زخت و زورداری لگرتیگه هن هرما سرحدی روش بروش زیده دبه. شاخین کوملای مافی مروان ایهاده اینوانی تاتوان و بدلیسی تیکلداری بین پیکرین مافان راپورک آماده کرد. لگوری راپوری تداوی گتیان نای کرن و دمجار آو و بخوارنه ده پرسکریکن جدی هنه. اسماعیل حقی ترسون یه 50 سالی دسیه کانون 1992 دل آمده هاتا گرتن و به جزای معبد هاتا لیبرین. حقی ترسون یک جگرتی نخوش نخوشی وان گرانن و لگرتیگاه روحای هجمارا دویمین تی گرتن. لیویابو ده نه کانون 2022 ده به هاتا بردان. لجسده ماکو پوشمانی قبول نکریه حتی انها بردانوی 3 جاران هاتیه تعلق کرن. هری داویجی ده 25 ایلون 2024 ده جارا چاران بردانا ترسون جبو نه مهان تعلق کرن. باروی روحای ایهاده و کومله حقوق ناسن جبو آزادی اوها دجی ده 11 تباخ 2023 ده تیکلداری گرتی نخوش یین لگرتیگاه روحای راپورک آماده کرن. در راپور دادهاد گوتن که حقی ترسون به نخوشی هیپرتانسیونیه و جبر وی نخوشی روژه 2 جاران خوی جپوزی ویتی فتقا پشته پیره هیه و جبو درمان کرنی جی وی درنگ دشین نخوشخانه. در راپوری ده تی گوتن که ده دماچون و هاتنا رویری و نخوشخانه ده راستی معامله خراب و نباشتین. لیگرینا ناوا دو کلمچه جپاش و هیه و لیگرینا کیفی دکن. برنامه دنگی برخوادن ابداوی بو بلی حتی برنامه کدین بمینید خیر خوشیده دم باش. نه تاریکی زندانان و نه درابین حسینین گرتیگاهن دکارن قیرین آزادیه یا گرتین آزادیه بربند بکن. دنگی برخوادانی دنگی آزادیه. قرتو بايكي الزرمة جنبي تحكي وعرمدة كلها ظلمة شوري تبا يمي دياري بيضاء
گر تو با یکی